انا مضغوط جدا ورايا 100,000 حاجه، علشان كده انا طول الوقت مشتت. تعالي لي كده مدير لما نعمل مايند سيت شيفت. انت عادي جدا تبقى صاحي من النوم الصبح او داخل تنام، يعني مش وراك حاجه بس انت مشتت ودماغك بتفكر في 100,000 حاجه. ده معناه ان انت مشتت لوحدك اهو، محدش جه جنبك. ده بيحصل ليه؟ لان المخ بتاعنا بطبيعته هو عايز يشتغل طول الوقت. الفكره بقى ان حضرتك اللي مش عارف تدوس على الزرار علشان تحول من التشتت ده ان انت تبقى مركز في حاجه واحده. فخطوه عمليه تقدر تعملها من النهارده، خصص كده 10 دقايق قبل ما تنام تكون مجهز اجنده وقلم تكتب فيهم اهم 3 حاجات انت عاوز لما تصحى من النوم الصبح عينك تقع عليهم. انت كده بتدي اوردر للمخ، اهدى وركز في 3 حاجات واضحين اهو احنا عاوزين نعملهم. واحده واحده انت كده بتدرب المخ اللي انا مش هصحيك تبدا اليوم على 100,000 حاجه، ده في حاجات محدده مطلوبه مننا. وفي خطوه تانية مهمه جدا قايلاها في الحلقه الكامله، روح شوفها وطبقها.